New Delhi freedom fighter Koliniwo Baba Ramkishan Tomuni presidency bo Usmola State Demand Committee ni kaisa panda engka bo aro bono teisa president bo tongka engkai aro jeng kebangma rajo sanairok faikia Uduland, Gurkhaland, Tipraland, Gujarat ni kha adivasi, engkai Bidodbo, Bundelkhand, Farid Pradesh, Uttar Paschim Pradesh, kai Bihar ni aro sanai Mithail, aborbo faikia, phai jeng aro kok salaikia je Tipraland ni beparbo borok saka bawa tomurbo saka, tai jeng aro borno saikhanarka Sawi jeng tangui busuk bisi degi jeng klai tongmani 2009 ni simi klaimani haipano bawa tumur saka muntri umbai khalala no arba BJP bai engke muntri mano alada rajyo yakar dati ke taubo haimia afrukai high power modality committeeungsai abobo hake bisiba gap taubo Saimia bugrani bisingti mana himane arbo interlocutor se chongui abon se nasinglai tongsibo moni bagai jeng tini oro phaimani buduni bo kaisa custom bosmatari ebong goni bo daba pakri Gurkhaland ni ar jeng knui angbai jafu jeng mandakha oro kebangma Kwtal state sanero mandak baikha Mandamaya gulo bawa tomu bo tini tibo kok saka alun bagai no tin Tipra sarno jeng thanani musungu ang ebong jeng thana musung tan bagi himani je jeng Gujarat ni tomane Gujarat ni adivasi mane tribal bo statehood thano engkai Bihar ni Mithail bo thano Uttar Pradesh to chaita thano tai Maharashtra ni bo Bidorbo sano tai jeng oro phaikana payuka Uttar Andhra Pradesh borbo sani tonglayu Karnataka bo sani tonglayu abo 2024 ni sekangba ul state organization commission asugi mano asuna sekang Tripura ni tabuk jotto je tongnai rongno hojangui Power ni bagai cover baja yaui Tipra sarungna permanent settlement solution kelangan bagai jeng matai tongnai jeng nugui tongo tabuk je tin borok sulu power ya omo haibo dol tongo 28 tarik Februari Mars সাংবাদিক সম্মেলন Tipraland ni প্রশ্ন খাইজাkai butai khalka taubo mantri mangka usukangkai Raja Tipraland no hijack thayoni sau Raja to hijack khaya nung se abono yakari ruble nung sangbadik samilona kai singlangmani khali thangka tai ingkai biplop de chief minister tongpurbo boro Tipraland salia sing unnoti kana abrobo mantri khornoi abono haine siring khlai tongo ebong engko bo kaisa Maharashtra ni engko fainai probari fainai bobo Tipra me NC babu Tipraland ne huga ni saka saitong ga obo hai yo mani jeng tini mokolo hasingsa buli chon mai chin Tipra sarang no saitong obo ongla to phanse arono gedali tonglayu obo hai mani no ang jeng sanamusungu Tipra sarok kira sodak sijalai sidi sijai tong tansangi tong tansani kuno meaning krei tabu bisibangka high power modality committee tamka mania aro ni mantri khornoi tongka tabo saimia 13 skin mangka tam khlaileno aboni bagai na kaisa jeng engko
वानसुगैमा दङ अबरबो गोबां दुइचाग्लाक नै सिजागै दंमोन हाय नुगु आरो बे जों ताव वानसुका जोंबो ताव कायसा यापरि सानाय Tripura sarong bagay Statehood Demand Committee of Tripura नै जों जेंनानि थां दङ जों अरनि थांगांखाय जों कुथुमै जोंनि पार्टीनि मेम्बार एवं पद जतन डिक्लारेशन बिसिबांखा हाई पावर मडेलिटी कमिटी तमखा मानिया आरो नि मन्त्रि खरनै तंखा ताबो साइमिया 13टा सीट मंखा ताम खलायलायनो आबोनि बागैनो कैसा जों उनको वानसुगैमा दङ अबरबो गोबां दुइचाग्लाक नै सिजागै दंमोन हाय नुगु आरो बे जों ताव वानसुका जोंबो ताव कायसा यापरि सानाय Tripura sarong bagay Statehood Demand Committee of Tripura नै जों जेंनानि थां दङ जों अरनि थांगांखाय जों कुथुमै जोंनि पार्टीनि मेम्बार एवं पद जतन डिक्लारेशन नानै खासङो आं आबोनि बागैनो जों दिनै दिल्लीयाव गोबां मा खस्थ'खाय फायलायखा रेल बायसि जों मा फायजौ दिनै कुनु फिनान्सियेल बा आंखौ केपाबिलिटि करै जों फायनायनि थांनायनि आबोनि बागै जत Tripura sarong कबगो फादी थान्था दंखा थान्थानि इंकेन सायांगो खासिलायसिदि फादी जों Statehood नाहालायसिनाय नाहाना बागै जों फाइट माखायनाय आबोनि बागै आं जत दिनै दिल्ली तंतै Tripura sarong कबगो जाय सिक्लारनोबो कबगो जे सिक्लारक ताबो दिनै नेक्स्ट जेनेरेशन न मोथांना नमि बागै जों जतन थानसाङै खाबाक्साङै आगर गायनानै आगर जाबायदि नै फानो जाबायदि नै कबगै आनि कक अरन मुथाखा Tipraland long live